Salam dostlar. Men qancha chekib qoldim. Maşallah, maşallah. Allohim nasib qilamiz, shunday nasib qilib o'tgan. Men içimden tilenetilim, dua kılatilim var bir namazımda. Biroq bir daha sorangan emasman. Oronasın göce yol salasızmı dedim. Jön Allah'ın özünün жүрегine hidayet berip özü seçim çağırışın dep. Xudoy bersa, beş vaqt namazga bekem. Жол салынып жүрөт. Барыңыздарга насип кылсын. Жалган дүйнөдө ушундай эле дүйнө иштерин жүрө бербей, акыретке даярданалы эртең. Gezigep бүттүнөлүк тарыхтан кыйын эл биз дүйнөнү багынткан